ijambo ryo kwizera. Panda neno la kuamini. Ijambo za gutera. Neno la kupanda liraza kumera. Itakwenda kupanda. Ijambo za gutera. Neno utakalo lipanda liraza kumera. Litaota. Kandi liraza gukora icyo uvuze. Na litafanya kila ambacho unasema. Amen. Kuko byose byugariye ngaha ku rurimi. Maana vyote vimefungia katika ulimi. Imigani 18:21. Mizali 18:21. Avuga ngo urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi, kandi abarukunda bazojya ivyo rwamye. Ntuzukoreshe naba amajambo ari mu kanwa kawe. Usitumikishe maneno vibaya kutoka ndani ya kinywa chako. Imbuto yawe ntuzopfa uiteye. Mbegu yako usipande mahali popote. Uzosohora ijambo mu mwanya rikenewe. Utoe neno kwa muda mwafaka. Mu kibanza rikenewe. Katika fasi na stahili. Kandi nuritera. Na ukishapanda izomera. Kandi rizokora icyo ugomba ko rikora. Na litafanya kila ambacho nataka litataka. Byose byugariye kandi byugurukira ku rurimi. Vyote vimefungia tena vinafunguliwa kwenye ulimi. Tera ijambo. Panda neno. Oraje gukora ibitangaza. Bwana anakwenda kutenda muujiza. Twe ntabwo tumeze nkabo. Sisi si kama wao. Twe turi cyaremwe gisha. Sisi ni viumbe vipya. Ijambo visu no munsi. Neno ninalo leo. Umusiguzi wa mbere yarisomye yarivuze. Mhubiri wa kwanza amelisema. Ndatangara. Nikashangaa. Ntabyo twari twavuganye. Hatukuzungumza naye. Abagize conclusion muri Faraja Group. Waliofanya conclusion mu Faraja Group. Barivuze. Na wao walisema. Ndatangara. Nikashangaa. Nitwari kumwe nabo. Hatukuwa pamoja nao. Abaturirimbishije. Wale walituimbisha. Barivuze. Walisema. Ndatangara. Nikashangaa. Nitwari kumwe nabo. Sikukuwa pamoja nao. Umugambi w'Imana. Ilikuwa ni shabaha ya Mungu. Uyu munsi Imana iragomba kugukorera igitangaza. Leo Mungu anataka kutendea muujiza. Niwa samara. Ukizubaa. Urasohoka uyinjiye. Utatoka kama gisu. Ariko ni wizera. Lakini ukiamini. Urabona ubwiza bw'Imana. Utaona utukufu wa Mungu. Turi cyaremwe gisha. Sisi ni viumbe vipya. Abikorintho wa 2:5-17. Wakorintho wa 2:5-17. Igice cya kabiri Paulo yandikiye Abikorintho. Wakorintho wa 2 igice cya 5:17. Sura ya 5:17. Avuga ngo nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari cyaremwe gisha. Ivya kera biba bihise byose biba bicitse bisha. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Igihe twakizwa, wakati tulipookoka, nimba warakijijwe vya vrai, kama umeokoka vya kweli, kuko twicaye turi mice ibiri. Hapa tumeketi tukiwa aina mbili. Harimo abakijijwe, kuna wale walishaokoka, harimo nabigirishije ko bakijijwe atari bo. Kuna wengine wamewafundishwa kwamba wameokoka lakini si wao. Bigirisha ko bakijijwe kandi atari bo. Wanajifanyisha kwamba wameokoka na wakuokoka. Haleluya. Amen. Yesu yavuze ngo tuzobamenyera kuvyo bama. Yesu alisema tutawaona kwa matendo yao. Ifana ivuye muri frigo, soda ambayo inatoka kwenye fridge, ni ivuye mu kabati biratandukanye. Na ile ambayo inatoka kwenye kabati tofauti. Indya zivuye ku muriro, chakula kinatoka kwenye moto. Ni indya zivuye muri frigo ziratandukanye. Na chakula kinatoka kwenye fridge viko tofauti. Haleluya. Amen. Uwagonzwe na treni, aliyogongwa na treni, n'uwagonzwe n'ikinga baratandukanye. Na yule amegongwa na baiskeli tofauti. Haleluya. Amen. Haleluya. Umukristo ukuri arazwi. Mukristo wa kweli anajulikana. Niganzo muri kumati wewe uri mu wa vrai canke mu wa faux. Tikisa mwenzako eti uko katika wa kweli ama wa fake. Haleluya. Amen. Tulichare mwegisha. Sisi ni viumbe vipya. Umunsi wakizwa, siku ulipookoka, waravuye mu kindi gihugu, umetoka katika nyingine nchi, waravuye muri kandi kamere, umetoka katika nyingine uhalisia. Utarakizwa, wakati hujaokoka, amajambo wavuga yagenda uko, maneno ulikuwa unasema alikuwa anapita hivyo, ariko umaze gukizwa, lakini ulipookoka urashobora gutera ijambo ryo kwizera, unaweza kupanda neno la imani, linakuwa kama gisi umeliamini. Kandi umuntu amaze gukizwa, na mtu akishaokoka, Imana igomba kuwa umuntu yokwama avuga amajambo ajanye n'ukwizera gusa. Mungu anakuwa anataka huyo mtu azidi kusema maneno ya imani tu, amajambo ajanye n'ukwizera gusa. Maneno inahusikana na imani tu. Amajambo ajanye n'ukutizera Imana ntiyashaka. Maneno ambayo hayaendani na imani Mungu hayapendi. Abaheburayo 11:6. Waibrania 11:6. Abaheburayo 11:6. Waibrania 11:6. Avuga ngo kandi utizera nibishobora kwayimbara naho togarukira ngaho. Hata kama tuishie hapa. Haleluya. Amen. Ngo kutizera ngo umuntu atizera ntashobora kuyihimbara Imana. Eti mtu asiyeamini hawezi kumfurahisha Mungu. Igihe cyose utari kurizera, wakati wote huna imani au kunaamini, igihe cyose udakoresha amajambo ajanye no kwizera, wakati wote
bihimbara Imana, havifurahishi Mungu. hari ivyo Imana igikora muri twebwe, Kuna vile Mungu angana anatengeneza ndani hari yetu. ivyo Imana ikidukorera, Kuna vile vingine Mungu angana hari anatutendea. n'ibindi yashize mu bubasha bwacu, Kuna vingine ameweka ndani ya mamlaka yetu. hari ivyo umusaba ati Imana nkorera iki, Lakini ukimwambia Mungu nitendee hiki, hari ivyo umusaba ati Imana nkorera iki, kuna vile unabaki unaomba Mungu nitendee hiki, Imana nayo igatangara, Mungu naye anashangaa, ikavuga ati ibi narabishize mu biganza vyiwe. anasema haya nimeweka mikononi mwake. Ibuka Mose, Kumbuka Musa ariko araraba Imana ati imupasurire ikiyaga, alipo wakati anamtizama Mungu eti ampasulie Imana bahari. iramubwira ati ufise iki, Mungu akamswali Musa, una nini? ufise inkoni, Akamwambia nina fimbo. ati itunge hejuru y'ikiyaga, Akamwambia nyosha juu ya bahari, itunge hejuru y'ikiyaga. nyosha juu ya Hari bahari. ivyo Imana yaduhaye, Kuna yale mengine Mungu ametupa, dukoresha ukwizera tunatumikisha kandi imani bikaba nk'uko na tuvyizeye. zinakuwa kama gesi tumeviamini. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Kandi ni nayo yavuze Najua alisema ngo nitwizera eti na tukiamini kitazodushobokera. hakuna kitu hakitawezekana. Igiki chance mu buzima Ni bwawe, kitu gani kimekataa maishani chance mwako? kubera utarizera, Kimekataa kwa sababu na hujaamini. kimwe kitazotushobokera, Hakuna hata kimoja na hakitatuwezekania. kimwe kizokwanga Hakuna hata kimoja kitakataa mu gihe wizeye. wakati umeamini. Vyokwanga Vikikataa mu gihe gusa utokwizera. wakati tu hautakuwa na imani. Matayo 17:20, Mathayo 17:20. ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 17 Mathayo mtakatifu 17 ku murongo wa 20, mstari wa 20. arabishura Akajibu ati nukwizera kwanyu guke, eti imani yenu ndogo. ndababwira ukuri, Niwaambie kweli, namba mufise ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mubwira kino gisozi mutimukaha uje hajya, kandi cyo kwimuka, kandi nta kitazobashobokera. Amen. Iri jambo twaragize na kwa Mungu, Ili nao tumejifundisha hata nta zimashe. kitazobashobokera. Hakuna kitu Cyari hakitawawezekania. cyagiye bari bamuzaniye Yesu umuntu agwaye intandara, Ilikuwa ni wakati Yesu anamletea mtu anaugua kifafa. Yesu aramukangamira intandara, ingwara, abadayimoni barahunga, Yesu akakemea mapepo wakakimbia. maze abigisha baramubaza Wanafunzi wakamswali bati, none Yesu, ko natwe twabikoze nk'uko wabikoze, mbona nasi tumefanya kama Yesu ulivyofanya? twavuze nk'uko wavuze, Tumesema kama Yesu nimba ari ulivyosema. ugusimbagurika twarasimbagurika, Kama ni kuruka tumeruka. nimba ari guhibongoza twarahibongoje, Kama ni kuimba tumeimba. ariko mugabo ntiyakira. Lakini hakupona. Yesu acababwira ati mwa abanyakwizera gukemwe. Yesu akawaambia watu ambao msiokuwa na imani. Kumbi cyatandukanye hagati ya Yesu nabo, Kilichotofautisha kati ya mitume na Yesu nuko Yesu yabikoze ni n'ukwizera. kwamba Yesu alikuwa anatumika kwa imani kubwa. Acababwira ati kandi nta kitazobashobokera. Akawaambia tena hakuna kitu Burya kitawezekania. ntibyari bwakunde kubera utari bwizere, Vilikuwa bado havijawezekana kwa sababu ulikuwa bado hujaamini. duza gato uko kwizera ufise. Pandisha kidogo imani hiyo unayo. Urafise ukwizera nivyo, Una imani ni kweli. ariko kuguma gukekeranya nka Petero. Lakini kubaki mna sita sita kama Petro. Uribuka Petero igihe abwira Yesu ati mpamagara. Unakumbuka Petro wakati alimwambia Yesu akiwa baharini akamwambia niite. Yesu alikuwa agendera hejuru y'ikiyaga. Yesu anatembea juu ya bahari. Petero aramubwira ati Yesu mpamagara nimba ari wewe. Petro akamwambia Yesu niite kama ni wewe. Yesu aramuhamagara. Yesu akamuita. Petero agira ukwizera Petro akawa na imani kandi ararinda, na akawa ava mu jasiri. bwato, Akatoka katika ahonyora chumba. hasi, Akakanyaga kwenye maji. acamera nko ku makaro, Akapakua sabira kwa makaro. Akaenda. ngo mugabo amaze kubona imipfunda acarajugume agira ubwoba, Akasita sita. atanguye kugira ubwoba Alipoanza kuwa na no uoga gukekeranya, na kusita sita, niho gusa yaciye arokera. ndipo alidumbukia Mugabo alisaba. atarakekeranya, Wakati alikuwa bado hajasita, ataragira ubwoba, bado hajakuwa na oga, byari byakunze. vilikuwa vimewezekana. Cyagiye wari wizeye, Wakati ulikuwa uliamini, yangwara bujari yakize, ile magonjwa ilikuwa yanzu ilipona, byarakunda kuyubaka, ile nyumba ilikuwa inawezekana kwa kakazi mteja, byarakunda ile kukaronka, kazi ilikuwa inawezekana ariko kwa mteja. cyagiye watanguye kugira ubwoba Lakini wakati ulianza kuwa na oga no gukekeranya na kusita no sita kugabanya ukwizera, na kupungukiwa imani, niho cyagiye byaciye bitangura kurokera. ndio ile wakati vilianza Duza kudumbukia. ukwizera, Pandisha imani, maze ugira ukwizera ko gutera ijambo, afuwe na imani ya kupanda mbegu, kandi ijambo uzotera na neno utakalolipanda rizoba nk'uko ryatuye. litakuwa kama Yesu umelikiri. Amen. Hari umuntu arinda bibwiye, Kuna mtu alikuwa niliambia. Ninde? Ni nani? ijambo uzotera Neno utakalolipanda guhera uyu munsi kuanzia leo rizoba
nk'uko uriteye, litakuwa kama gisi umelipanda. haleluya. Kandi ikintu giteye, Tena kitu kikipanda biratandukanye no kugiterera. ni tofauti na kurusha. Ikintu wateye, Kitu ambacho umekipanda biratandukanye n'icyo watereye. ni kiko tofauti na kitu ambacho umekirusha. Ikintu wateye, Kitu ambacho ni kiguma umekipanda ari cya kindi, hakibaki kile, kiramera. kinaota. Narababwiye ni Niliwaambia hivi, imbuto y'umucungwe mbegu ya orange iba irimo igiti cy'umucungwe inakuwemo ndani mti wa orange, n'amababi yayo hata n'amashami na yayo matawi n'iyindi micungwe myinshi. na ingine maorange mengi. Ndagafise mu mufuko, Nikiwa nako kwenye mfuko, ushobora kukabona ari gatonya nk'aka, unaweza kaona kama ni kadogo ariko hivi, burya mba nikoreye igiti kizima, lakini nakuwa nimebeba mti mkubwa, nikoreye matawi pamoja na majani n'amashami n'amababi yayo n'imbuto, ivyama vyayo. nakuwa nimepeleka mafrui pamoja na matawi na majani. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Uteye ijambo, Ukipanda neno lirakora ibintu bikomeye cyane. linatenda kitu kikubwa sana. Burya na Yesu yaratera ijambo, Na Yesu alikuwa anapanda neno, kandi ateye ijambo na akipanda neno ntiryagaruka ritakoze icyo yaribwiye. alikuwa linarudi bure. Dusomye Mariko 11:20 tugeza kuri 23. Marko 11:20-23. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko 11 Marko mtakatifu 20 gushika kuri 23 hadi 23. Turasoma mu izina rya Yesu. Bukeye kare kare bariko barahita babona wa musukoni wahereye ku mizi wakabiranye. Petero yibutse aramubwira ati mwigisha, wa musukoni wavumye wakabiranye. Yesu aramwishura arababwira ati mwamana ukwizera Imana. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga, ntabikekeranye mu mutima, ariko akizera yuko icyo avuze gikorwa azokibona. Imana yabwe icubahiro. Yesu yararenganye. Yesu alikuwa anapita, arasonza, akasikia njaa. aravye ku musukoni, Alipotizama kwenye mti, yibaza ko hava uronka ko ivyamwa, akawaza atapata matunda. agiye kurabarabura, Alipotizama matunda akakosa, akarawubwira ati akawaambia mtini, ntuzopfa uronse ivyamwa, ntugapfe usiwahi kuwa na matunda hata siku moja. Arawuvuma, akaulaana ati ngo ntuze wigere wama ivyamwa n'umusi n'umwe. Yesu ashimwe. Amen. Abigishwa bibaza ko apfuye kuvuga, wanafunzi wakawaza nasema tu hivyo, bararengana, wakapita, baja mu byo bagiye, wakaingia katika misheni zao. Bagarutse, waliporudi basanga cha giti cha kabiranye guhera ku mizi, wakakuta ule mtini umekauka kuanzia kwenye mizizi. Petero arachiduka, Petro akashtuka, atangara, akashangaa, aribuka ibyo Yesu yari yavuze, akakumbuka yale Yesu amesema, acavuga ya majambo, akasema maneno haya. Turasubiramo dusome. Ndiyo. Bukeye kare kare bariko barahita babona wa musukoni wahereye mu mizi wakabiranye. Petero yibutse aramubwira ati mwigisha, wa musukoni wavumye wakabiranye. Yesu aramwishura arababwira ati mwamana ukwizera Imana. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga, ntabikekeranye mu mutima, ariko akizera yuko ico avuze gikorwa azokibona. Imana yabwe icubahiro. Ikintu cyose uvuze mu kwizera, kila kitu nakisema kwa imani, udakekeranije mu mutima, bila kusita ndani ya moyo. moyo. Yesu yavuze ngo umuntu wese, hapa Yesu anasema kila mtu umuntu wese yote, nanje ndimwo, kila mtu yote na mimi nimo, umuntu wese nuwo mwicaranya arimwo, na huyo ambaye umeketi pamoja bwira uwo mwicaranya ati burya yavuga jewe, mwambie mwenzako alikuwa anasema mimi. Umuntu wese, kila mtu icyo uzovuga kile utakachokisema mu kwizera, kwa imani, udakekeranije bila mu mutima, kusita ndani ya moyo, uze wizere ko kibaye, uamini kwamba kimetokea, kuko nta kitazobashobokera, maana hakuna kitu burya kitawezekana. niwe wari witebeje kuri ya nyishu, wewe ndio umejikauza kwa ile jibu. Haleluya. Amen. Uwo mwicaranye wibaza ko yavyumvise neza, huyo ambao umeketi pamoja, mumbwire ati burya niwe wari witebeje kuri ya nyishu, mwambie wewe ndio umejikauza kwa ile jibu.
Haleluya. Amen. Uyu munsi turatera ijambo. Leo tutapanda neno. Haragahungu kamwe nakunze cyane. Kuna akagaruso nimependa sana. Kitwa Dawidi. Kanaitwa ni Daudi. Iwabo bavuka arabahungu 8. Kwao walikuwa wanazaliwa ni wagaruso 8. Kara kanyuma. Kao kalikuwa kamwisho. Kanyuma mu bana ba Yese. Kamwisho katika watoto wa Yese. Kara kanyuma mu bana ba Isayi. Kalikuwa katoto kamwisho katika watoto wa Yese. Kari karasuzuguritse. Kalikuwa kamezalaulika. Bali baragataye mu ishamba hiyo. Walikuwa wamekatupa porini huko. Kigumanira n'intama. Kalikuwa kanaishi na kondoo. Ikindi gihe hadu ku rugamba. Wakati mwingine pakaja vita. Abo Wafilistia rero baza gutera Abisirayeli. Wafilistia wakakuja kushambulia Waisraeli. Imisi 40 bariko barashamirana. Wakamaliza siku 40 wako wanashambuliana. Hari misozi 2. Palikuwa milima miwili. Hagati hacaho uruzi. Katikati palikuwa panapita mto. Abafilistia bahagaze ku musozi wo hirya. Wafilisti wanasimama kwenye mlima wa kule. Abisirayeli bahagaze ku musozi wino. Wengine Waisraeli wanasimama kwenye mwingine mlima. Batera na majambo. Wanatupiana maneno. Wafilistia haseruka ikigatanya. Katika Wafilisti pakatokea kijitu. Biblia ngo chapima ngo intambuko 6 ushiriye mu nkokora. Biblia inasema kwamba alikuwa anapima mita 6 kupitia huko kwenye mkono. Intambuko intambwe 6. Hatua 6. Ego uichiriye mu nkokora. Ukipitia hapa kwenye mkono. No kuboko kumwe gutya. Hata mkono mmoja hivi. Nukuvuga mu nkokora nka 50 cm. Hapa kufika hapa ni kama 50 cm. Nukuvuga zari nka 3 metre. Zilikuwa kama mita 3. Wongeko 20 cm. Ukiongezea kwa santimetre 20. Ibaza umuntu apima metero 3 na 20. Jiwaze mtu anapima mita 3 na 20. Nibaza ko yoba yagera hejuru ya iyi decor. Nawaza kwamba alikuwa juu ya hii decor. Metero 3 na 20. Mita 3 na 20. Haleluya. Amen. Chari kigatanya kimwe cha danje. Kilikuwa kijitu kikubwa sana. Haza icho kigatanya. Pakakuja kijitu hicho. Bakibonye. Walipokiona. Abasirikare b'Abisirayeli. Majeshi wa Israeli. Na abasirikare b'Abayuda bali bakoraniye hamwe. Na majeshi wa Wayuda walikuwa wako pamoja. Barajugumira. Walitetemeka. Imisi 40 kibatuka. Siku 40 kinawachamba kinawatukana. Ni muzana umuntu. Kinasema mlete mtu. Ashobora kungwanya. Atakayenipiganisha. Nansinda. Akinishinda. Nansinda. Akinishinda. Tuzoca twabera baja. Tutakuwa watumwa wenu. Ariko nanje ninamutsinda. Na mimi nikimshinda. Nama muzotubera baja. Nanyi mtakuwa watumwa. Ubu nta kigatanya cyo kwihaya. Hivi hakuna kijitu kinaweza kujitapa. Wewe hari insoro na mabombe. Kwa sababu kuna masase na mabomu. Kijaje bakoresha macumu n'ingumu niki. Wakati ule kwa kutumikisha mikuki na ngumi tu. Byasaba gukomera maboko. Ilikuwa naomba kunyanyua vyuma. Barajugumira. Waisraeli wakatetemeka. Umwami Sauli arajugumira. Mfalme Sauli akatetemeka. Bene wabo na Dawidi. Wandugu zake na Daudi. Bali 3 ku rugamba. Walikuwa 3 kwenye vita. Abahungu 8. Mwagarso 8. Hari asigaye muhira 5. Palikuwa pamebaki 5 nyumbani. Haza Dawidi. Pakaja Daudi. Asigara abahungu 4. Pakabaki 4. Daudi araza. Daudi alipokuja. Bene wabo 3. Ndugu zake 3. Shama Abinadabu na Eliabu. Eliabu niwe yari umuhungu mukuru. Eliabu ndiye alikuwa kaka mkubwa. Hao bahungu 3 bari ku rugamba. Hao 3 walikuwa kwenye vita. Daudi bagataye hariya. Daudi wamekatupa kule. Bakibagiye. Wamekasahau. Bibagiye warimwo. Wamesahau mtu mwaru. Barakwibagiye kandi ari wewe warimwo. Wamekusahau na wewe ndo mtu mwaru. Bazi chimana yavuze ku buzima bwawe. Hawajui kile Mungu amesema kwa maisha yako. Bazi kazoza yawe. Hawajui hatima yako. Hari ivy'Imana igiye kugukoresha. Kuna yale Mungu anakwenda kutumikisha. Biciye mwijambo. Bikupitia neno. Uzagutera. Utakwenda kupanda. Kandi bose bazokubaha. Tena wote watakuheshimu. Kandi bazubaha n'Imana yawe. Na wataheshimu Mungu wako. Dawidi se aramubwira ati genda urabe aho bene wao bagiye kutabarana na Sauli. Daudi babake akamwambia nenda ukaangalia wa ndugu zako mahali walikwenda. Urabe ko bara mahoro. Unaangalia kama wako salama. Aragenda. Akaenda. Ahageze. Alipopafika. Asanga bashamiranye. Akakuta ni vita kabisa. Agahungu Dawidi kandi kari keza k'inzobe. Ngo kalikuwa kekundu. Ngo kari k'inzobe. Kalikuwa kekundu. Karaza. Kakakuja. Kashitse. Kalipofika. Gasanga bari ku rugamba. Kakakuta wao katika vita. Kumva bariko baravuga ngo kakasikia wanasema ngo umuntu ngasa kumwica ujya Goliath. Mtu atamuua ule Goliath. Ngo umwami yavuze. Mfalme alisema bacha bakurikori ku nzu ya se. Watatoa kodi kwa nyumba ya babake. Kandi nako bazoca uzomwica bazocamuha umukobwa w'umwami. Na yule ambaye atamuua mfalme atampatia binti yake.
kuraba bene wabo Dawidi, kabla ya kuona wa ndugu zake Daudi, atarashikira ku mukomanda yabakiriye abajejwe, kabla hajafikia kwenye kamanda na usika nao, yumva ayo majambo, akasikia maneno haya, acarahagarara, akasimama, ati muvuze, akasema unasema, muvuze, mnasema, baramusubiriramo, wakamurudilia. Daudi aravuga ati uwo je ndamwica. Daudi akasema mimi huyo namuua. Bihugu bibiri byakoraniye hamwe, nchi mbili zimekusanyikia pamoja, Abayuda na Abisirayeli, Wayuda na Waisraeli, Umwami yajugumiye, na mfalme ametetemeka, na chef d'état major yitwa Abuneri yajugumiye, na Abneri chef d'état major ametetemeka, bene wabo bakuru bajugumiye, wakubwa wakaka zake wakubwa wametetemeka. Bene wao baraza barumva mutonya wabo ariko aravuga ibintu mwene ibi, wandugu zake wakakuja wakasikia mdogo wao kikikuwa anasema vitu, baravuga ati kagahungu, wakasema kale kagarso, baravuga ati wewe muhungu, wewe kagarso, wewe anyuri kigaba, wewe ni mgaidi kabisa. Njana teni mviri mambo amwita kigaba, mimi nimeelewa gisi wamemuita ni mgaidi, nuko temera ivyo bavuze, ni kwamba hakukubaliana na mambo wanasema, akemera Imana yiwe, yeye anakubali Mungu wake. Ibuka ko ariwe yavuze ngo, kumbuka yeye alisema, Bwana ni mungero wanje sinzokena, Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu. Haleluya, amen. Bwana ni mungero wanje sinzokena, Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu. Wao wakatangara, wandugu zake wakashangaa, akagaunga avuga ko katazokena kandi kirwi nyuma aka garso kanasema kwamba katapungukiwa na kitu, na ati wewe anyuri ngari wa muhungu, wewe ni jeuri kabisa. bacagomba kumukemesha imbere y'abantu, wakataka kumfezeresha mbele ya watu, metwa dutama twa muzehe wadusigiye, eti tule tukondo twa babu umetuachia nani? na wachavuga ati nenda bagiziki, akajibu ninafanya nini? Simuniache nijiulizie, nimondeka nyibariza, nimondeke niibarize, mwache nijiulizie. Sasa kuna problem, kuna anone hari kibazo, mimi nauliza tu, je ndabajije gusa, mimi nauliza tu, je nabajije, Arabi ati jiniambilie bwana, Arabi akawambia ati nyibwirire, jiniambilie, nyibwirire, wakamwambia, baramubwira, aravuga ati je ndamwica, akasema mimi tamuua. Yesu ashimwe, amen. bacamujana kwa Sauli, wakampeleka kwa Sauli. Sauli ati aragahungu kavuze ko gashobora kwica Sauli akasema kagarso kalisema kataua Goliathi. Daudi aramubwira ati Sauli aramubwira ati Daudi wa mupeti, Sauli mfalme Sauli akamwambia Daudi, we mpeti wewe, navyo ushobora, hutoweza, ujya aramenyereye kugwana, wale reka mwana, reka kibondo, acha mtoto. Daudi aravuga ati jewe, Daudi akasema mimi ndayica, mimi na simba na maliza. Haleluya, amen. umwami acamambika ngo ibihuzu vyiwe, mfalme akamvalisha mavazi ya silaha kwenye vita ngwende. Daudi atoreye kugura kumva wapi, Daudi akapandisha mguu akasikia wapi, ati bisinda bimenyereye, akasema siwezi hivi sivizowezi, kandi ko kiyatsinda yambaye bijya, tena Daudi angeliua Goliath anavaa vile, nyenevyo yari kwiyemera ko ari kubera ari we yamuhaye, mwenye mavazi angejisema kwamba yeye ndio uzunabe waberewe kugahuzu kuundi, unaona ukipendeza ukaangua kama mwingine, achabereka muona guti yaberewe, anaonesha unaona amependeza, bijani gwanje aberewe kubera yambaye impuzu yanje, anawaambia ile ni yangu, anapendeza juu amevaa kwangu. Daudi karabikura, Daudi kakavua, kakaenda, kageze kalipofika Daudi Goliath arakabwira ngo, Goliath akakambia, wibaza ko ndi imbwa auza kuzanya, unawaza mimi ni mbwa hapo naleta fimbo? Daudi acaramubwira rero aratera ijambo, Daudi akamwambia kapanda neno. wa mbere 17, Samueli wa kwanza 17. Amen. Mwame muri abantu bazi gutera ijambo, muwe watu ambao wanapenda kupanda neno. Urabira ijambo yavuze, utizame neno Daudi alisema, ujanarize ujinjire mu mizi, manake ulipanua, ulisikilize vizuri, uraza gutangara, utashangaa. Mahabonye 17:45 na gushika kuri 47. Samueli wa kwanza 17:45 hadi 47. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Dawidi yishura uwo Mufilisitiya atuce kundwana ufise inkota n'icumu n'agakobero, ariko jewe nje kukurwanya mu izina ry'Uhoraho nyene ingabo. Haleluya, Virgin. Imana y'ingabo z'Abisirayeli wacokoye. Uyu munsi Uhoraho arakugabuye mu maboko yanje. Haleluya. Amen. Aha honyene tuhanarize. Hapa poa kwetu. Ntacyo yavuganye n'Uhoraho. Hakuna cyalizungumza na Mungu. Mugabo mu kwizera. Lakini kwa imani. Aravuze ko Uhoraho amugabuye mu maboko yiwe. Akasema Bwana amemtawanya katika mikono yake. Uyu munsi leo Uhoraho
Bwana akugabuye mu maboko yanje atakuua mkononi mwangu. Haleluya. Amen. Ni nkuko uvuga ati uyu munsi Ni kama Yesu sema leo we magonjwa aragukuyeho Bwana nakuondoa. Haleluya. Amen. Uyu munsi leo wakazi we kazi urakarabonetse mu izina unaonekana kwa jina la Yesu. Reka nkomeze. Uyu munsi arakugabuye mu maboko yanje ngira nkwice virgule mukizosi. Aramubwiye projet singeriza kugenda. Akamwambia gisi vitu kuendeka. Anapanga. Abivuze nkuko umenga byabaye. Anasema kama vile vimetokea. Haleluya. Uyu munsi arakugabuye mu maboko yanje ngira nkwice nkukizosi kandi imivyimba y'ingabo z'Abafilistia ngira ndayigaburire ibisiga byo mu kirere n'ibikoko byo mu ishamba kugira ngo isi yose. Reka nongere ko kandi no mugahahe mugani vyanditse. Haleluya. Kugira ngo isi yose imenye ko mu Bisirayeli hari Imana kandi rikoraniro ryose rimenye yuko radakirisha inkota canke icumu kuko intambara ari y'Uhoraho kandi riwagira ngo agaburire. Amen. Haleluya. Amen. Kigoliati kivyumva nkuko umenga ni inkuru nyene bisanzwe. Kigoliati kasikia kama vile ni story tu kawaida. Turiko turavuga sisi kama tunasema ntabwo tutakaza majambo, hatupotezi maneno bure. Tusora majambo, tunatoa maneno, tunapanda aja majambo, ila maneno aja gukora njoo anaenda kutumika. Daudi ajaje kuvuga ayo majambo. Daudi alipomaliza kusema maneno haya muri wa mwonga akapita katika ule mto, aratora mabuye, akachukua mawe, utubuye dutanu, akachukua mawe matano, ashira muri kagasakoshi kiwe kubumbere, akatia kwenye beki lake la uchonga kondoo, akafata rimwe, akakamata lijiwa limoja la kweli. Erega yaramaze kuweza kumwica mu majambo, alikuwa shamaliza kumua kupitia maneno. Achara kwega ngashira ku mugozi, akatia kwenye kamba, akatia kwenye topito, akazungurusha. Alipoachilia ibuye limufata mu ruhanga, lijiwa likamkamata kwenye uso. Kigoliati ntabwo gwaguye guraba hejuru, alikuanguka lunaangalia juu, yaciye agwa yubamye, bali alianguka na sujudu. Nibwira ko atari ryabuye ryamwishe, nawaza kwamba si lile lijio limemuua, ibuye likubise gutya, maana lijio likipiga hivi ni nguvu izanye na nguvu inakuja nalo, yari kuava agwa garamye, angelianguka anatizama juu. Ariko lakini ijambo Daudi yaramaze kuvuga, neno Daudi alianza kwanza kulikiri kumwica, lilikuwa lishamuua, yaje rihura nawe ariko arakoroka. Lijio lilikuja kukutana na Goliati kwa anguka. Amen. Niko bigiye kubana mu buzima bwawe, ndio sifira kwenda kuwa maishani mwako. Ijambo za gutera, neno utakalo lipanda, ijambo za gutera jukwizera, neno utakalo lipanda la imani, za kuicha Goliati wako, litamua Goliati wako, za kuicha kigatanya kiri mbele yako, litaua kijitu kiko mbele yako, kuicha ngorane ziri mbele yako, litamaliza matatizo yako mbele yako, kukuri bibazo biri mbele yako, litaondoa shida yako mbele yako. Acha kulia, acha kuogopa, usiwe na oga. Bwana yuko pamoja na wewe. Ngo Daudi kachakara simba kariru, Daudi kakaruka karakimbi, kakamurukia, ngo nani ngota kari gafisi, akakuwa na silaha, akachakamukuri ngota yake, kakachomoa silaha kwa Goliathi. Itwaje nizo bakere, silaha wamekuja nayo ndio itawamaliza. Mazara kuramwo, akaondoa, amuchizosi, akakata David wachafata mu mutwe, akakamata kichwa, acharerekana, akaonesha, akaonesha, nibwira ko najambia kwamba nivyanditse hivyo vyandiko, ashobora kuachambia ati Bushbe mtasema nini tena, msovugikana, afisa umutwe wa Goliathi, iko na kichwa cha Goliathi, Wafilisti baratemesha, Wafilisti wakakimbia, Daudi na wa mutwe na ule na ile kichwa unajeta maraso, unavuja damu, kama kasirika kabisa, kagarso kama miaka 17 kakaenda kwa mfalme Sauli. Sinibaza ko yagiye nyene uvyo, siwazi kwamba alitembea sa nibaza ko yagenda dundika, nawaza nena dundika. Umeniona Daudi ambia mwenzako Daudi ashitse kwa Sauli, alipofika kwa mfalme Sauli, jambo Sauli yabajije jyarantangaje, neno mfalme Sauli ameuliza limenishangaza. Ubundi bwo Daudi Daudi muribuka ko
ariko yakora igikorwa cyo kumuvugiriza inanga Sauli. Kumbuke kwamba alikuwa anafanya kazi ya kumpigia kinanda mfalme Sauli. Rimwe na rimwe yaba kwa Sauli, mara moja alikuwa anaishi kwa Sauli, irindi rimwe akaba iwabo, wakati mwingine kwao. Mugabo Sauli, lakini Sauli achabaza Abuneri chef d'état major, akauliza Abuneri chef d'état major, avuga ati mbe uyu muhungu nuwo kwande? Akauliza eti huyu kijana ni wa nani? Barabanyi misi nindi waliishi naye miaka bazanguruwa kwande, hawakuwahi kuuliza wewe ni wa nani. Imani ngiye kugukoresha ibihamya, Bwana kwenda kutumikisha maajabu. Kubazanya watakuulizana, mbega nuwo kwande, watasema huyu ni wa nani, mbega sengera, anaumea wapi, mbega vuka, anazaliwa wapi, mbega seni, je babake ni nani? Waravuga ati nanje najonzi, na Abuneri akasema na mimi simjui. Babanyi myaka, mtu ambaye umeishi naye miaka, bigeze bamenya ko ari uwo kwande, hawakujua ni wa nani. bagiye kubazanya ivyaha, wanakwenda kuulizana mambo yako. kwatura ijambo, wewe ukile tu neno, gutera ijambo, wewe panda neno, gutera ijambo, wewe panda neno, igiye gukoreka. kuna kitu kinakwenda kufanyika. Haleluya, amen. Menya ko tutavuga ivyo tubonesha amaso. Kumbuka tuseme mambo ambayo tunaona kwa macho, ariko tuvuga ivyo twizeye. tunasema yale ambayo tunaamini. Tuboneka nk'abakene ariko dutungishije benshi, tunaonekana kama maskini lakini tunatajirisha wengi. turabakene, sisi si maskini, tuboneka nk'abakene, tunaonekana kama wa maskini turabakene, lakini sisi si maskini. atura nico kizoba kubusika, kila ambacho tunakiri ndio kinatokea maishani mwako. tuvuga ivyo tubonesha amaso, hatusemi yale ambayo tunaona kwa macho. bibonekana amaso ubona ubukene, vinavyoonekana kwa macho ni umaskini, ubona ingwara, unaona magonjwa, ubona kunanirwa, unaona kushindwa, kicho tuizeye ni giki, lakini kile tunaamini ni nini? vugicho wizeye, sema kile ambacho naamini. haleluya, amen, haleluya, amen. Abikorino wa kabiri 5:5-7, Wakorintho wa pili 5:10, 5:7, icyeta cya kabiri Paulo yandika Abikorino igice cya 5 ku murongo w'7. Wakorintho wa pili 5:7, abo ngo kuko tugenda turongorwa no kwizera niturongorwa n'ibyo tubona. Haleluya, amen, haleluya, amen. icyo utera, kila ambacho unapanda, ijambo uvuga, neno unasema ndio lizakuba, ndio litakuwa. nituvuga ibyo tubonesha amaso, hatuseme yale ambayo tunaona kwa macho. ibyo tubonesha amaso, yale tunaona kwa macho, tumenga vya yangaye, tunaona kwamba vimeisha, tumenga vya nanira, tunaona kwamba vimeshindikana, tumenga kabaye, tunaona kwamba vimeisha, ariko ntangorane, lakini hakuna shida, kitazodushobokera, hakuna kitu kitakuwezekania. Tuendelee tunakiri, no kumunota wa nyuma twature, hata kwa dakika ya mwisho kili, no kumunota wa nyuma twature, hata kwa dakika ya mwisho kili. aturu kwizera kwao, kili imani yako, aturu kwizera kwao, kili imani yako, uga ukwizera kwao, sema imani yako, ikuremo ubwoba, jiondoe uoga, ikuremo gukekera, jiondoe kusita sita, izamuza gutera, neno utakalo lipanda laza kuba mukuza litakuwa kama jinsi umelithamini. uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, egala musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye
n'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza kuri telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntiwibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi.